Kedantang penanganan ni peno social media long kijumpu dalam isi ini alam putot rada Aphan Kapaklar iwan sini li live an cover. Number 1 abang ke 6th schedule to the Constitution of India long punot by Indian Constitution of da ke beki cetum da vote jok long le ke beki cetum da dulong le ke beki cetum da trading license mate da BHB par claim long le ku non se ke top lo ku da CM ke hai mata kanin je do lasi delihin pen simple dai lana lam pading damo ilo ke beki cetum da vote ke jok longi ma long le ma po lama bang ke da ka question masih da ka walo athe 6th schedule of the Constitution of India dak paragraph 2 sub paragraph 6 lapan 7 along masih tok dak lo dak 7 long tok hello the district or the regional council may after its first constitution make rules they with the approval of the governor with regard to the matters specified in sub paragraph 6 of the paragraph and may also make rules la dak tok do la ke paragraph 2 sub paragraph 7 lo. Let's say 1969 Aphan with the approval of the governor public. Let's say 1969 autonomous state Meghalaya Aphan Hill State pida the pibangke la with the approval of the governor public. Let's say ajano seta nona bangke da paragraph 2 sa paragraph 7 on seta lo district council atum di alang tum first constitution polodang te lake after the creation of Mikir Hills after 5 years of hike la election do lo polodang te la so api bangke la da rules selam un polada top dak la seta 1951 pen non an ke letung 2025 ano district council mata autonomous council pen la da rules letung non ata selam lela la se water selam nangji mata da separate water sakini selam nangji district council pen autonomous council pen po elitum kehang kong mane kehang bomalam ke la hello la se lake 6th schedule of Constitution of India paragraph 2 sa paragraph 7 on se tok dak rules ke lake mina se selam nang po lake bang India government nang salam di pelo Assam government nang salam di pelo la se lake mina se salam nang po non ilitum article 244A autonomous state hang bom no autonomous state ke bang directly Assam government tum ke lake nang pitan telo ba India government tum stame nang pitan telo ke hang ben silongi la so na thasi ilitum da waterly selam ji pustame Guwahati High Court में तुम के केस कवर दी लगे वर्डिक पियलो सलाम होई पुलो लगे पीपोसी अलग तुम सलाम ले दत मा लामन के ऑटोनोमस काउंसिल तुम ले मो अलग तुम ले लगे आंसर पचिपिना ला लापेन aku isia bange alang ni ganing je pon thula hello da non tribal satung da BHB par claim long le pukala re no hokta ke tobe lapen ke lage article 19 along di alang hello fundamental duties fundamental rights along lamen sekian da hadakat ateng polotang de India so bude no hokta dolong no hokta BHB par claim long ha Bihar le da mon UP le da mon Delhi da mon Bombay cham da mon Chennai da mon hadak elitum Dakar benglong atum da hadak BHB par claim nam nong lo po hadaket tok lo la so lama bangke lake as a whole India tum phansi lake kipuda seta India kadoi hone pudang ustabe ako 6th schedule hawar ado na choklo polodang da constitution masa ka prek doko da ke 6th schedule ke lake ilitum la da Assam Meghalaya Tripura la pen some part of Mizoram Ladakh la so area arloke hala India constitution article 19 ong ke tok do ustabe ako Ladakh ta ako Ladakh ka prek aron do thula la si hada article 19 along Article 19G along at to practice any profession or to carry on any occupation or trade or business along hadak ke tok do hadak bang India so bolotang de fundamental rights law seta that ko 6th schedule of the Constitution of India that paragraph 10 along that ke tok thu do la hello paragraph 10 to D along ke tok la hello prescribe that no person who is not a member of the scheduled tribe resident in the district shall carry on wholesale or retail business in any community except under a license issued in that behalf by the district council or autonomous council like paragraph 10 to deal on sedang top do ahok lo India so tum no business claim sita 6th schedule habar alo ke dak paragraph 10 to deal teng polotang te autonomous council bana concern ave pin ke trading license ave pin ke la dak majok claim de non Meghalaya alo ke nangli non tribal atum ke gopene panang hunti so le pine chukimi pono aso sa dukan le chukimi busta
trading license to nai tai le tum kar biang lo lo gen ni ga chinia teng pulo tang te thedung atukan atum si council pen trading license do ta hai avi ta hai seta asu asa atum ke a business atum ke lada ke trading license avi pin si pusi claim ra lo lada ke lasi lake claim mun tema India so pulo tang te no hok ta claim mun Bombay Delhi le tum claim nam ta un seta dak 6 dol hamara lo ke non tribal atum ke lada ke directly lada ke trading license autonomous council ke lada pinapi pepin ke lada ke atum claim mun la ke dasi paragraph 10 tu di long sila ke tok dak la la pen land meter thak yung silang dami pulo tang de long le yung silang dami long le land meter transfer of land itum long le piun ema po thak yung silang dami pulo tang de da elitum paragraph that 3 paragraph 3 long 1 ye long se dak tok dak lo dak transfer of land or dak hala dak alang which lam the ke tok do la si dak ke dam tangar ni penan tale tum theglong lo dak solar project on 18000 bighas to dak lease ki piji to ho konane ambani bhanon ko ane 100 bighas 1000 bighas ki piji to ho lason hata se kapra dom hanason lease ki pi to ho jap to ho long le ke jor to ho di la pengala non pgr bgr lam da danang le roglo lasi paragraph 3 1 ye teng pulo dang te council atum pulo lease piun pulo mane di lease piun maybe for 100 years or 90 years or 99 years it does not matter de seta list piun pose council tung kan inje seta dak land meter paragraph 31 e long langdam pulo tang de pilot tok dak tok la lo ho dak transfer of land act 1953 ateng pulo tang de it prohibited sale mortgage lease barter give or transfer in any other way of land by a tribal to non-tribal or by a non-tribal to another non-tribal except with the sanction of the district council dak tok dak asi paragraph 31 ia teng pulo tang te ke jor ke akilam no mate ko pine kang jin so ben bang han dani pi to ha buga akilam no list na piun ni pudak tok dak te autonomous council atun komane phan list ki piji buga lam ase avela ke lasi that shikshidula ateng pulo tang te paragraph 31 ya so law teng constitution teng pulo tang te autonomous council mate district council atun ke la ke aron se gar khan lo la lo ele pui ba ke la lo la so na ta si non ili tum ladak lang dam lo pulo tang te tribal belt and block non dimoria area dumra karbi tum do area amri karbi area long make ada tribal belt and block long same lason tak si karbi atom long lesi non chiri pharu chiri suri lason tak si Assam government atum kopene development amen pen metropolitan city kapang dang Guwahati city kapang dang amen pen lapan kopene lason tak si military akem ki bia men pen tribal phan ka protect men pen si non ba ke long le chiri suri hala da non Assam government tum cherai pi bom no lage ha dak sonapur america bitum area long lo la pen ke dam tang 3-4 days aprang G+ for news long thai tum thai lo Guwahati long 10 Assam battalion na headquarter non puthot tribal belt and block ladakh la dimoria area long kusutoli bolong si chiri suri ko ane dangani cherai phana dak la tum pine alo datum declare alo la pen kala tunge tok bang la hello paklang tu news paklang tu ke la bangso kosutuli alo karbi tu area alo hadak chiri suri so se 10 Assam battalion hadak ngi biji pokla ke for the protection of tribal people and their land rights ku seda tok seta la ke protection tribal protection ya men pen sila tum la dak 10 Assam battalion headquarter kosutuli dom bi polo seta pinier niam dak karbi autonomous council atum hala dak do karbi tu ma phan long le pangkithi apen kala dak Kamrup metropolitan city kapang dangalong karbialong le ko anane la tung ka capture da pangke karbi autonomous council benta langdum din lasi isi ningdu memela mangal hello ada ka district ka prek lo pupena masela dak bang odun probasona tha seta nearly 3 lakh so se dak kedo amri karbi po dak dumra karbi atum han piniar ni majok ta me dak ke rap dum ji afhan piniar ni asya tong chi pinu de mayok tha isi ma humi me ala mangal hello isi litum ningduk memelam history lang damlo bolo tang te 1949-50 along Ru Samson Singh inti alang li ingnar pen dam si non Sonapur area aso ke towar re Sonapur area la pen kala non penangan area an la karbi area ana ba ke mikir hills song ka parloi bhanala sot alang li bor i olo seta hala da Gopinath Bordoloi pen chemesa ni not karbi songja polo purusuraming ti tepsia so alang li ke kroy dunde da mikir hills long dodu nang nei ko ala minister tum ki ko alam ke kroy dunde da pena porsi Samson Singh inti Aphan tame
mikir hills along nangke duduni pala mani reject dalo lapen Samsung sing ti pan hemana padulong de dalo lapen Samsung sing ti halasut jo la mikir hills boundary ki thik dam hut alang ipan chak che de tan apon theng piang song se alang de mek jang nang la so theng pierong non ban ke pipet lo four lane ke bang mat seta la so theng pierong ke do be ka dim ke lage historical place lo nali tum Guwahati dam lo tang hala SSB Sastra Semabal ko headquarter army headquarter do lapen ken kam ini thom dam cholote pu in atho site hala dak edona hem do non dukan kim dalo four lane ma masila pipet la dak si Samsung sing ti 1949 50 lo aju pang thang la puan da lang le duk do lo la pen la so Purusora minti ke try donde det pena posi pini ani amri karbi area dumra along ve bangke kamrup long de kolo pen kamrup long ke to ko pena por pini ani 6 schedule hadak pangdang de lo pen 6 schedule pangdang de pena posi tribal belt and block pos dame nang dum chini lo sonapur area bangke pini ke ke che tum si plank sel la pen amri karbi atom pini ani amri lori ke che hang kan pickup so selo pini ani sita pini ani antame halak tumas yang tong pini ani antame asam government tum arjuje de lo la sin ning duk me melo dak lak khom so sakar bitun pini duk do lo seta pini apor niltum Aphlc ban niltum planning bang hello in for the future niltum planning bang hello je constitution teng polo tang te provision isi dolan la tum Aphan je hada ki do kar bi lak thom so se ki do kar bi tum Aphan la dumra long ri amri kar bi tum Aphan puthot ili tum mari deng che ban je Aphan non mat ke li tum matha krang tang tu seta la ke article 244 e long masa da provision do ko lo hada ki to bang hello notwithstanding anything in the Constitution, Parliament may by law form within the state of Assam an autonomous state comprising, whether wholly or in part or any of the tribal areas specified in Part 1. Di Karbi Anglong lapan di Mahasau tum autonomous state yang si kim, more listening kim lo perlu tangte, halate bok terai tribal areas to Aphan ili tum kiman jadi kondisi provision tu. Lah hello, lah si pini nilihin pen puthot Karbi Anglong ra Aphan kapacini kang tung bang lah hello ili tum manghudu nang ne KBK tum dak dolong le lapan bot jolong le punoh tak tobe pu komande kan ye bang dota me seta paragraph 2 sub paragraph 7 ong se tok dak lo dak ke commerce election thurji ma commerce vote pinai ma commerce dak citizenship ma hala dak rules selam nai pu autonomous council tum claim nek nai hala dak rondo pen hinia bang ke article 19 GA teng bulutang te majok da business claim mun tema seta paragraph 10 teng bulutang te paragraph 10 to dia teng bulutang te 6 sidul hamara loke lake thang bang aning hang link dak business tang claim thabre long le la lo la pen ke chini ne pina bang pu han ke lason trading license pine ki pithap ki pipru la hai bang ho ili tum arona be la pen paragraph 318 teng bulutang te transfer of land wala dak hobdo hada ke tok do paragraph 318 teng bulutang te dak ili tum 6 schedule hamara loke ke jor ta ho lapen ka kaprek pu ke long le dan ki pita long le chelar ta long le lapen list ta pione la lo la se list ki piji pu la kamatha kongkang kiri kongkang atung ke la ke dead long ri ka pavir tum lo la ke ka jor tum lo la ke la hello lapen ki jutsia bang le pu ngatung mal hello je ili tum ajat akam le klemis tame constitution ateng aron ateng se kam klem na athe dake ili tum ke dake dictatorship country ta gali lapen ke communist country ta gali posi le tum ke constitution do constitution ateng se dake klem nai athe India constitution pan ke lason se bola de constitution is the supreme law of the land that talk about outlining fundamental rules defining powers and establishing the framework for governance and citizens right that talk la si isia det mate da India det along ke itum ke thin nai ron bola da constitution hello constitution teng pencil itum kam claim nai la so teng pen kam claim lo bola tang aron teng pen kam claim lo bola tang te sarkar ta constitution man kar kanun e la hello itum ning chi bi nai ke la hello se thi hek pen li video bang ke lan se selam thek cholo la pen mukachini nai ya som do an sa tame ni ni peklang bon bonji lan thang se ni lam thek pir kalo kardom thank you